ꯌꯥꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 50 ꯁꯥꯡꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ NHIDCL ꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯁꯇ꯭ꯌꯕ꯭ꯔꯇ ꯁꯥꯍꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ मियाम अमदी कैथेल फमलिबा इमा इबेलसिंगना ख्वाइरमन कैथेल असिबो इसामकी चाखुमांगमकनी खल्लगा लुना नाना थंबियु हाइना महोत मिनिस्टर TI श्याम कुमार अपील तौख्रे। कांग्रेस के MLA खरा BJP दा चोंगसिलकपा याना लैरे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना फोंदोखिबदु युमफम यावदबा BJP मनुंगी लाल कुपसिनबा होनबनी हाइना हानेगी चीफ मिनिस्टर ओइबोबिना हाइख्रे। कचिंग खोंग मरी फांगबा KMC रोड मनाक्ता लैबा फिजियोथेरापी सेंटर अमदी ममांगदा बोम अमा पोखाइख्रे। मियामना वाकन मिफम चथख्रे। अमदी आसाम राइफल्स ना मियोय अमा फादुना पुखिबगी मायोक्ता मियाम होरक्तुना इम्फाल चुराचांदपुर लंबी परिंग थिंख्रे। टाइम्स ऑफ मणिपुर की मणिपुरी पाव मियंग ताबिरिबा मैम पुनमकपु आशाप्रिया तराम लोकचरे नसिगी मरुबा पावसिंग मचाखाइन पिजरी मियाम न सिजनबा लोयरबा मतुंग हुंदोक्लबा प्लास्टिक सिजनदुना किलोमीटर 50 सांगबा लंबी सेंबगी थबक सु होरगने मसिदा दरकार ओइगदबा प्लास्टिक सिंग अदु नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड ना तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी खोंगपगी थबक होरगने हाइना NHIDCL डायरेक्टर सत्यब्रत साहू ना हाइख्रे वाफम असी NHIDCL न सिंधुना ngsidagi hauduna thasigi kuntret fawba chathagadaba swasthya seva campaign thawbalda hawdokpagi thoramda haikibani Satyabata Sahuna makataraduna khongthang asi mai paknabagi damak district khudingmakki deputy commissioner singh gasu paw fawnare mafam chaba yenglaga plastic hundofam mafam tara semgalagane plastic sing asi recycle tawraga NHIDCL na lambi sembada sizinnagadabane hiramasida miyam da mateng pangbiu अखोई प्लास्टिक सिजनदबा लमदम ओहेलसी हाइकी Tomorrow the Honorable Prime Minister will declare our country as open defecation free from 2014 till 19. All of you, all the people of the country and specifically the people of Manipur, you people have cooperated with the administration, with the government to make India clean and green. Chief Guest Oikiba Thobal DC and Bandanana Miyamna Amutang Sizinaraga Loiba Plastic Sing Sizinabagi Mahuta Kayara Khana Sizinaba Yaba Plastic Multiple Use Plastic Makaloina Sizinabagi Tangai Fadabalai Masi Laitraga Su Che Natraga Ligi Polamna Plastic Mahut Sensi Haiki No single use plastic Amutang Sizinaraga use and throw minus number plastic Singse Nabira no Nakatna Makada for Zabani, but Dakwit of administration to kind of Honazari, or the library busing a suit, a 100% support of you and hibernity, Hana number plastic thing to Nakwe Loina, Hoga Piraga, for any suggested Sinaraga Moina, 10 kilometers stretch, Sagi, Hena, Hanaba, Kola, Sabana, Bohona beginning, other demanded for the letter of plastic, other, a queen of Sana, Doctor Gadi, Mana pollution, Tone, Nabagi, Madame Oibidi, other. Thawbal Mela Ground gi mipun sangda pangthokpa campaign hawlopagi thoram adugi mangoinana aikoi plastic sizinaba toklasi haina pausel puba miyam gi oiba rally Thawbal Municipal Council gi office complex tege Thawbal Mela Ground fawu chatke rally adu NHIDCL headquarters ki director Satyabata Sahu amasong Thawbal District Police ki SP Dr. S. Ivom Jani na lamthaki मियाम अमदी कैथेल फमलिबे इमा इबेल सिंगना ख्वाइरमन कैथेल असिबो इसामकी चाखुमांगमकनी खल्लगा लुना नाना थंबियु हाइना महोत मिनिस्टर TI श्याम कुमार हाइख्रे वाफम असि महोत IMC मणिपुर पुलिस मणिपुर फायर सर्विस अमदी केदोगी थौमी सिंगना ngasi ख्वाइरमन इमा कैथेलगी मनुंग अमदी अकोइबदा अमोरकाई सिंग सेंगदोकपगी थौरमदा सरुक्याखिबा मिनिस्टर श्याम कुमार हाइखिबने प्लास्टिक सिजनबा सिना महौसागी खलदा पिरकलिबा काइबा कया सिगी मतंगदा Swatch Survection Listing and Kungi Sarukamoina, Mahut Department Amadi, IMC Namapungoiba Todang Lauduna, Pangtokiba Awareness Program Aduda, Minister Sham Kumar Makataraduna.
ख्वाइरमन कैथेल असि अखोइगी सकेल मिंगसेनगुमने कैथेल असिबु लुना नाना थंबा हाइबसि तंगाई फदना तौद्रबा याद्रबा अखोइगी थौदांग अमने मफम असिगे अकोइबदा लैरिबा मियोइ सिंग अमदि कैथेल फमलिबा इमाइबेल सिंगनसु कैथेल असिबु इसामकी चाखुमांगमकनि खलगा लुना नाना थंबियु फता हाउदे सिंग मफम चादना थंबगी हैनबी थादोक्तुना लु नानबा इम्फाल सहर अमा ओइहनबदा मियाम पुना होनामिनरसे पोट योलिबा मियोइ सिंगनसु यारिबा मखै प्लास्टिक बैग सिजनबिगनो प्लास्टिक के महूत सिंब याबा अतोपा इको फ्रेंडली ओइबा बैग सिंगना महूत सिंबियु हाइना मखा ताखी इम्फाल की सिटी से फंबीरीबा दुकान फंबीरीबा पोट जोंबीरीबा अमदी करबा तबु मयाम सिंगना इसा इसा की फंबीबा जगह जगह इसा इसा के लेबा दुकान सिंग अदु इसा इसा की सखुम मांगने इसा इसा की तुमदबा फमुंगनि खल्लकांदा वखदु सेलकांदा दे कोई नाना लू ना थमंगमनेबा कांग्रेस के एमएलए खरा बीजेपी दा चोंगसिलकप याना लैरे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोकिबदु युमफम यावदोबो वाफमने बीजेपी मनुंगे लाल कुपसिनबो होनबदा कांग्रेस पार्टीबु मियाम ममांगदा लाना उहनबो होनरिबासी अनेम्बा थाके राजनीति नि हाइना हानगे चीफ मिनिस्टर अमसुंग सीएलपी लीडर ओक्रम इबोबिना फोंदोखरे वाफम असिंग असि बीटी रोतो लैबा पार्टी असिगे ऑफिस ता पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा फोंदोकिबने इबोबिना मखा तारदुना कांग्रेस पार्टी असि यामना लीडबा पॉलिटिकल पार्टी अमने स्टेट असिदसु चही 15 लेंगाक पाइदुना लाखिबा पार्टी असिबु लान ओहनबा युमफम यावदबो वाफम सिंह स्टेट असिगे लुचिंगबा मना फोंदोकिबा हाइबसिमक राजनीति के वहनथोक लैतबा कांगलोने गवर्नमेंट पाइरिबा बीजेपी पार्टी ना शक्ति लैरे हाइदुना संविधान बु सेमदोकनबा होनबदा नतना शक्ति लान सिजनरे पांगथोकिबा असेंबली मिखलदा कांग्रेस की टिकेट माइ पागलकिबा एमएलए अमबु रूलिंग की मिनिस्टर अमो इना राजभवन दा वासकलहनकिबा सिमक डेमोक्रेसी बु करेमनबनी हाइना लौबो याई कांग्रेस पार्टी ना मसिगी दायित्य मसक खंगबा ऑपोजिशन अमगी थौदांग लौदुना लाक्ले मखातानसु थौदांग असि लौगनी तौबतबो इसागे असोइबा कुपसिनबा होनबदा अतोपा पार्टी अमदा मराल थंगजिनबगी हाइनबी असि तौदबा फै हाइखी मिसगाइड तौबा हाइजरा करी हाइजरा हाना चतखिबा कोई पार्टी देगी चतखिबा मी 3-9 हुजिक 8 अमसु अदुम हाउस तदी अखोइ हथुम फमिनरियेबा अद सिगुमाइना अखोइ मिसगाइड तौबसिदी अखोइ हानसु कदौनुदा अखोइ तौहिद्रे अदुगा अखोइदी अदुगुमै वाखन लैते अखोइ हुजिक लैजरिबा खरसे यूनाइटेडली अखोइ पार्टी दा कमिटमेंट अमगा लोइनना अखोइ मणिपुर की प्रजा की सेवा तौसी अखोइसु मतम सुंसोइ सोइना लाकनी राजनीति हाइबसिदी अप्स एंड डाउन अखोइ अदुम अमुक पावर पाइबा अमुक पाइदबा चप मानबनी तौजसुनु मयामगी सेवा तौजसुनु प्रजासिंबु नुंगाइहलदी हाइदना कोई अथमाइ लैजबनी हाइदना कोई प्रेस की सेनाव सिंगे थ्रू दा मणिपुर की प्रजासिंगदा अखोई मनुंगदा हुजि कांग्रेस मनुंगदा लैरिबा अखोई खरा हाइबा तारे लैजरिबसे कोई पुक्सेल लिंगजेन मानना याम सॉलिडली यूनाइटेडली मतम की इशू लापदा अखोई एज ए रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन अमा होइना अखोई इशू सिंग सि फजना अखोई थेंगनाबा हाइबसे अखोई इथौनी पाउगी मिफमदुदा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट गैखांगमना हाइकिबदा बीजेपी हाइबसी नंपाक तारबा पार्टी अमनी मियामगी वाखल थैदोकनबा बीजेपी ने चथरिबा लालोंग असि मखोई मसेलगी मरक्ता थोकलिबा अरोनबा लालदु कुपसिनबा होनबने हौजिकती अरोनबा लालदु अफोंगबा लान ओइरक्तुना लैबाक मियामना फाउबा खंगनरे लैंगाक असि मतम अमदा हेक्ता उथाइदुना प्रेसिडेंट रूल फाउबा थमलकपा याबा लैंगाक अमने असुक लुरबा मतम असिदा कांग्रेस के एमएलए सिंह बीजेपी दा चंगलकनबा क्यू दा लेप्तुना लैरे हाइबा चीफ मिनिस्टर वीरेनगी करेन वफम मसिमक यामना लाइबक थिबने पार्टी असिगे एमएलए नत्रगा थौमी अमता बीजेपी दा चंगदबा लैते हाइखी थम्पिंग मेजॉरिटी पाइरकांदा अमुक हन्ना मणिपुर प्रजा से मपुंग फाना सेबा फंगन होनसी है पंडम मदुदा संसलकपा दुमा पार्टी ने कनो खंगे मरक असिसुदो लैरिबा कोई कांग्रेस कन बीजेपी पार्टी रूलिंग पार्टी असिगे मनुंगी साइनरिबा खन्नरिबा अदुगा मकोय मसेन से कई हाइनी यानदबा मसे मयाम कैथेन थोबनी मयाम हेन खंगे मसिना मरम मोइदना एनी टाइम पीआर फाउ लाकदन है अकीब लैरिबा मसी मनकता मिताम पोलसु लाप याई हैना लैरिबा सिदा एनी इवेंचुअलिटी दा कोई
मसी प्रिपेयर तो मिट तो ना प्रिपेयर तो दबया दे हाई बरम दा कोई यूनाइटेडली स्टैंड तो ना कोई संगसे लगली इशू बतुई ना फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू सिंगला कोई लो याब स्टैंड अदुगा लेप याब स्टैंड मयाम लेप प्रजा सिंग खनली प्रजा सिंग सहन समिन नरी सु पुनम खंगे अदु मसीबु ना थाइहन मखोगी मखोई ग्रुप मसेन से खतनरी बसे मसी कुपसननबा हाइदना कोई ऑनरेबल कांग्रेस की एमएलए सिंह सिबो लाकतोरे खोद क्यूद लेरे खोले हरा कार्यम लेबे टाइप तंगांग बसे मसे लाइबक थीबनी असिगु मसुबलै लेते हाबिसि हन सेंदोकचगे पाउगी मरथना ते ब्रेक अमलक सरी नुपी अखोइगिदी खोंथांग खुदिंग सेक्सिनिंगाइगी सेक्सिनिंगाइ ngaktani मफम मतम खुदिमक्ता अइना सेक्सिंदुना तलाकली अदुबु महौसाई खोंचटनिना खुदुंग थिनिंगाइ अतुमक ओय मणिपुर अहान बोइना इरमदम मसिदा साजबा निंगोल खुदो अदुबु ngaside khoi jingnaningai oidre अखोइगिदमक ब्राइट इंटरप्राइजेस की निंगोल खुदो ब्रेक के मतुंग दा मयाम मुतराम नोकचरे मखादा पाउ पिजरे ngarang ahing nongyai matung pung 12 makhairom tabda kakching khong mari fangba KMC road manakta leiba physiotherapy center amagi mamangda bom am pokhaikhre thodok adu miyoi amata sogapan yaukiba leite adu moinamak center adugi thongnau sing akai atoi khara thoki center adu naurem nandarani amadi el pishwarjit kauba miyoi ani na chalaibane yumbu aduna laikai adumaktadagi pukrambam angobi devi mapuroiba laikhidraba joy kawi hairi bom adu kanana karigidamak pokhai hanbano haiba haujik fawgi oina khangalakpa leitri thodok thokfamda numidang adumaktada kakching police ki team sing changsilaktuna yengsilaba matung ngasi ayuk forensic science ki miyoi sing kauduna yengsin hankhre loinana thodok adugi matangda makhatana thijinnabagi police na case ama solokhatkhre hairi amaromda bom pokhai hanba thawong adu yaningda bofungdokladuna laikai miyamna kakching khongnang mari fangba waiting set ta wakami fam chathakre wakan me famaduda miyam marakta bom pokhai handuna micham miyam da akitu jungba pokhan bayaning de micham miyam santi oina hinghan biu bom pokhai hanbagi maram miyam na khanghan biu haibana chingba thaba play card sing seasonaki loinana wakan me famaduda sarugyanam bi nupi amana fongdorakpada kanana karigidamak nupi ngakta laijaba yum asida akia khang piribano miyam laiba mafam da sigumba thawong chathabasi yaning de matungda yumlakta sigumba thawong asi chathabiganu haiki ngarang numidang Indian Army gi kangbu amana micham ama masagi mayumdagi faduna pukhibagi mayokta miyam hauraktuna Imphal Churachandpur lambi paring thingbagi khongjang changsin khre tawdogasi gi matangda TOMTV nama famadugi khunja singdagi fangba paugi matung inade ngarang numidang pung 13 rom tabu matamda Army gi kangbu amana Churachandpur police station gi manung chanba torbungdagi imngocha kauba miyoi ama maram taktana faduna pukhibani hairi tractor thauduna chamna hingzariba imocha bu athuba matamda condition amata yaudana thadokadabani haibagi davi tawduna torvungda lambi thingbagi thabak chathaki khongjang manungda lambi paring aduda miyamna uwa putoktuna mai thaki Department of Primary and Mass Communication Government of Bangladesh na pre-primary dagina class 3 fawgi angang singi tamnaba textbook ta Manipuri lol tambagi ayaba pibiu haiduna Bangladesh government ta ayiba cherol thaduna haijakre adubu Bangladesh leiba ki mari leinaba loisangna haujik fawgi oina ayaba piraktre adubu chinhai oina kumja lisingani kunmathoi gi anoba session dagi Manipuri lol asi yauhangani haibagi wafam di thamlakre hiramasibu thabak ton thokna ba khonabada mateng oina na ba Manipur lengak nam thausilamagi makhada Bangladesh government ta ayiba cherol thaduna Manipuri lol gi damak thaudang kharadang lohhaningi Wafam Indo-Bangla Friendship Tour gi khongchok loi singbo ngasi ayuk Bangladesh gi Vanugas ki mange makhongda leiba ningthaujam Santa Singh yumda pangthokpa taramna okpagi tharam amada All Bangladesh Manipuri Primary Teachers Association gi General Secretary ningthaujam Santana phongdokibane Santana makhatana phongdokibada Bangladesh government na class 4 gi thakta tamliba angang singi tamnaba lairik singi manungda ethnic group singtagi oiba Bangladesh and Global Studies haiba lairik ama tamnari
हाइरिबा लाइरिग असिदा मणिपुरी लोलगी ओइबा चैप्टर अमसु यावरमे अदुबो कुमजा लिसिंग अनि तरा हुमदोइदगिदे हाइरिबा चैप्टर असिदा मणिपुरी लोलगी महुत्ता विष्णुप्रिया लोल ओइना हापदा नतना लोल असि मणिपुरी लोलनी हाइना क्लेम तौरक्लिबसि अखोइना याबा ngamloi मरम असिना असेंगबा अखोइगी मणिपुरी लोल ओइना अदुमक तमहनगदबनी हाइखि Directorate of Health Services Government of Manipur, State Health Society, NISM Manipur amadi NPHCE, NPCDS, Imphal East amadi Imphal West District Health Society amadi Manipur Heart Foundation asenduna World Heart Day and Elderly Day gi thoram Lamfelda leiba Medical Directorate ta pangthokre. Ngasi gi thoram aduda Director Health Services Dr. K. Razo Singh, Imphal East CMO Office ki Senior Public Health Specialist Dr. R.K. Tilotoma Devi amadi Ministry of Health and Family Welfare Department ke Senior Director Dr. L. Ashananda Singh na athoiba mithunglen sing oike. Thoramadu ki saruka moina chahi humfu gi mathakta leiba khangalaba ahal kuntrada chaisu kusinaki. Ngasi ki thoramadu ga mari lenana Dr. K. Razona hauzek naha ahal khaidana heart attack, BP stroke, cancer amadi nungsitagi launa ganba laina sing ase nomu nomagi hengalakliba asigi matangda awareness pibo oina Manipur dasu ngasi ki thoramasi pangthokpane. Laina singasi maiku sizinaba jarda khaini amadi tobacco products singasi sizinabagi chang hengalakpadagine maramaduna isa na maiku amadi tobacco gi pothok singdagi lapthokna bahona si haiki maiku tabaje khoigi maiku da natana khoigi ganja kani khaini mayam toxic oba posing je sabasi da khoigi smoking harasu masida maiku sida yawri 7000 chemicals yaweba masi manung sida 70 di masih cancer tokpa yaba manuna adigi mati yam toxic oiba heart directly attack tawba yaba aduma posamani aduna khoigi alcohol thakta adigi thum ka hena sadaba chini ka hena sadaba mild exercise kharga nuti gi kharga sum tawba humang kar tahanba masih adigi afaba wakhan khanba puning nena ta leba bp wanghandaba sumai tongna mayam ji khoi thingdaba yade maramaduna yakhoina masigi awareness asi khoi pimina batai हजिक से खोने जथरी जरीबा हेल्थ लॉय सेंटर सिंगदा खोने खंगन जनिंग से खोई हेल्थ सेंटर अमदा खोई पेशेंट मंगा मुकी चांगदा खोई खोई युम दा चलगा खोई लेते लाइरब सिंग रिगनालाइजर सिंग दे चुम चलगा खोई स्टाफ सिंग नर्सिंग एएनएम सिंग ना खोई युम दा सेवा तोबगी फैसिलिटी अमसु खोई लेडी हबदुम मयाम खंगन जनिंगी Building good health and a life free from drugs aiba wakalonda animal gym gi masa oidiba Atlas Fitness Center ngase lamsang khunau haibong pokpida animal gym gi founder RK Bishwajit na hunabi matungina hangdokre thoramadu ga mari leinana RK Bishwajit na lamdamasi gi inkalakliba naha singbu machama ufana leihanaba amadi mayai kaba nisadagi lapthok hanaba gi pandamda hangdokpane madudana tana thabok fangdriba naha kayasu center asida training loirba matung atopa center kayada trainer oina thabok fanghanbagi khudong chaba kayasu piba ngamlagani haiki जिमजे सानग्रगदी मयाम नुं खंगे अखोइना निसा चानो हाइबदि यारोय नों फादोक यु मयाम फारगा मै थादोक पनसु यारोय अद अखोइना पामिदि मसा मतुमदा एक्सरसाइज तौरिबा सानरिबा मिदुदि अखोइ निसा फना चाव हाइरगसु पिजरगसु यारोयदबा अदुना अखोइना मरुइना निसा थिंबगी मुहुता आंगांग सिंगजे मसा मतुमदा मनुंगदगी सानजरगा निसा चाव यादबा अदुगी पांदमदा हांदोकसबनी अखोइगा मयाम तौरिबा गवर्नमेंट तौरिसिगा अखोइगा वाखलोनसे याम खेनाजरे गवर्नमेंट गिनि निसाजे फाबिरगा आंगांग फुबिरा खोपिरा तौबा मयाम यावय अखोइगिना आंगांग सियो सानहलगा मसा मतुम निसा चाव यादनबा अदुगी वाखलोनदा हांदोकसबनी Mega Monsoon Offer. Be a lifetime subscriber of lamjingbatomtv daily newspaper at rupees 10,000 only. For more details, please come and visit our lamjingbatomtv office at Uripok Laikurembi Laikai, Imphal West, or contact us at 8837353352 or 9402991938. Breaking matunda makataba pau pizari. Ngarang nungthil pung anirom taba matamda achan bigai awang lekai mapada Imphal Turenda takiba khabam maning lekai dege chahi taranithoi khakta ngairibi Waikhom Kamala Elais Nanaubigi hakchang thiba khangdana leire miyam amadi Manipur Fire Service ke kambuna thiba ki thabak chathari thiba khangdana leiribi Kamala Elais Nanaubi atopa mamanabi aniga punna sanaminabada khanghaudana Turenda takibane maha khauzik class 5 tamlibi mahairoini hairi International Peace and Social Advancement IPSA KSA Mau Imphal Market Coordination Committee amadi
लोबसिगा चटमिनरिबा CSO सिंगना सिंदुना इम्फाल की मफम कयादा लेप्तना चथरकपा माउ कैथेल ngasi इम्फाल वेस्ट की चिंगमैरोंग MBC चर्च ममांगना पांथोखरे कैथेल अदुदा माउदगी पुरकपा मखल मथेलगी चाना थकनबा मना मसिंग अमदी हई लई कयामरुम स्टॉल हुमफुगी मथक्ता हांगदुना मियामदा पोचै लेनखी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सेंटर की लुचिंग सिंह उनरुनबगी दमक ngasi दिल्ली चटनबा थौरांग तौरंबदु हयेंग ओइना चटलगनी हाइरे हयेंग नुंगथिल सेंटर की लुचिंग सिंह उनरबा मतुंग CM सिनबा अमदी सिंदबगी लेखाई तारगनी हाइना थाजनरे हौजिक दिल्लीदा मिनिस्टर विश्वजित स्पीकर खेमचांद बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट भवानंदा हानगी यूनियन मिनिस्टर थौनाउजम चावबा अमदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की लुचिंगबा अमा ओइरिबा हौबम बोरबाबू दिल्लीदा लेरी हाइरे इम्फाल दिमापुर लंबी परिंगी जुब्जा मनाक्ता ngasi ayu anganbada khangawdana landslide chawna thokibana maram oiraga lambi fauno bangamdana leiri khangawdana chingning khairakpaduda pochai puba tata truck ama nung amadi chingleibak singna nansin khibadagi akai toi thoki manak nakpada leiba farm house amasu chawna mangata thokan khre numit yungba matung pung 12 henbu fawba lambi sembagi thabak chathaki lambi fauno daba aduna maram oiraga lambi paringda gari kaya panduna leiri नागा नेशनल फ्लैग अमदी कॉन्स्टिट्यूशन यावदना भारत लेंगाक अमदी एनेशियन आईएम अनी की मरक्ता चथरिबा शांति की वारी असिगी वारोइसिन पुरकपा यारोय हाइना एनेशियन की 10th नेशनल वर्कर्स फोरम TNWF ना भारत लेंगाकता अकनबा वफन थमख्रे TNWF की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ना थादोरकपा चेरोल मना मखा तारिबदे करीगुंबा भारत लेंगाकना नागा नेशनल फ्लैग अमदी कॉन्स्टिट्यूशन यावदना इंडो नागा की एग्रीमेंट वारोइसिन पुरकना बहोनरबदे मदु कैदंगनुंगदा एक्सेप्ट तौरोय अमदी कुमजा लिसिंग अनि तरा तरुकी जुलाई 13 पांथोखिबा मिफमना लौखिबा अहानबा वारेप अदु अमुक हन्ना रिअफर्म तौनबा फिरेप लौगनी हाइखि ngasi more gi goite wang da leiba abdulam rehabilitation center da more da leiba nifu homdoi suba assam rifles na senduna free medical camp ma pangthokre camp adu da center adu da leiba punamioi humfutara tare layengbaga loinana assam rifles ki doctor कर्नल संध्या रानीना अनाब सिंह लेमना हिदाक लांथक कया अमसु यंथोकी ngasi jiribam gi manung chana leiriba lalpani government high school LGHS jiribam da district water and sanitation committee jiribam na sinduna swachhta hi seva gi saruka moina single use plastic management da yumfam oiduna mass awareness program pangthokpa loinana lalpani government high school lagi hauduna sonapur fawba rally chatkhre थौरमदुग मरी लेना PHED जिरीबाम डिविजन की हाइस भूषण हाइकिबदा अखोइना सिंगल यूज प्लास्टिक असि अखोइना नियम चुमना सिजनदुना मफम चाना हुंदोक्सी अखोइना लेरिबा एरिया सिंगबु लु नानना थमदुना हकचांग फबा अमदि लुबा नानबा मालेम अमा ओहेनसी हाइकी सेप्टेम्बर की 13 तकी कोई हयेंग अक्टोबर की कनो बाबा अनि बाव चथगदुबा कोई एवार पी प्रोग्राम को प्लस महदे की थीम दी प्लास्टिक वेस्ट अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट हाइबनेबा सिगी मखादा कोइना तारीख अमा 13 तकी मखा सुन मथंग चथजर कोइ ngasi सिगी स्कूल सिदा कोइ अवेयरनेस प्रोग्राम अमा कदक तुजबने लमयानबा हिजम इराबोट की चामा कुलहुमदोई सुबा मपो कुमोन थोरम People's Resource Development Association PRDA Bisnupur ge Children Club Hainobok awang maina paibi loop amasung Namoikhul Young Star Club NYSC Hainobok awang na sinduna Hainobok Namoikhul dangarang pangthokre Thormaduda Irembam Gram Panchayat ke Pradhan I Gopen Upar Pradhan M Sanatomba PRDA Bisnupur Action Aid ke Sponsor Coordinator T Latarani NYSC ge President S Chandrakumar na athoiba mithung lensing oina sarugaki projects the poor kudi ko loin cover to it livelihood to support to we aduga women ki mata moiro degi ana ki mata moiro kudi ko loin ai khoi projects ki through the to we ngasi so ai dum ngasi da ta se lokharaga angang ki any problem ali ma medical related hoigara education mata hoigara shelter mata hoigara kana lejara Sing the Dhamaka Mating Panga with the Childline Foundation India and the Sulai high diversity through the Angan Sigi education, shelter, fooding, medical, everything. Namjabamating Krat over Manipuri Cultural Complex Bangladesh ki Thomi Singh Amadi
Patriotic Writers Forum PAWF Manipur gi thomi sing punduna ngarang Bangladesh ki Tetaugon Molbi Bazar da laiba Manipuri Cultural Complex ta akoibada lamyan bai Irawat ki chamakulum doi suba mapo kumon thoranga mari lena upal kaya marum thakre Integrated Manipuri Association ima Bangladesh na sinduna Bangladesh ki Banu Bilda kheliba lamyan bai hizam Irawat ki mitamda hekal leka tamduna chamakulum doi suba mapo kumon thoram pangthokre hairi Lamyan ba hizam Irawat ki chamakulumdoi suba mapo kumon palan thoranga mari lenana ngarang Indigenous People Development and Foundation Langthabal Kunja makha lekai gi akoibada LKY shema de maira pai bi singa khusamnaduna uchara kya thakre Thobal hau khamamang lekai maikai gi USDA Young Volunteers Group maira pai bi amadi miyam na sinduna ngarang lamyan ba Irawat ki chamakulumdoi suba mapo kumon palan thoranga mari lenana social service camp pangthokre tungda thoram pangthokpa loinana Irawat ki mitamda haikat leikat tambaga loinana numidangda maira than ki hairi lamyan ba hizam Irawat ki chamakulumdoi suba mapo kumon mari lenana the Karang Island Irawat Celebration Committee na sinuna numit nini gi oiba lamtu sis sengbagi thoromama Karang Island da chathakre Numinini Chanbagi Numidangda Nat ki oiba jagoi isai gi thorama su pangthoki thorama duda National Yuba Puruskar Awardee listingani taramapan fanglaklaba Jiten Oinamsu achamba khudol sing piduna taramna okhi ngase yu phone kiba pauche singda kari kari maru oiba pau yaw kibage habdu mayam puna khangminasi Lamjingba Times State ki thakta lamyan bahijam Irawat numit pangthokre politics tori besingna Irawat ki wahi ama ningsing laga thobirak labadi Manipur da irang lairoi NBRN UNODC International Workshop hokdokre naha singna drug seasonary basidage kanna bohana gadabani Nazma Heptullah NIT ki taruk suba convocation pangthokre NIT Manipur ki award pasing menkanaba ministry ga wari sanaragani Chief Minister Professor Kharana Manipur University puning ba maikai da puduna leire desam lamyan ba Irawat ki kumon thorom India gi lusing basinga puna pangthok minakre Sangai Express lamyan ba Irawat ki mitam hangdokre miyam gi apambana mangda thamsi haiba Irawat ki wakalon lowsi Chief Minister drug ki saiteng thengnanaba malem gi thak ki workshop chunaba lo sembatai Governor MU da UGC gi rule thugaiduna chainaba phibam lehele desam hayeng amuk hana wari sanarba yana leiri Prime Minister plastic pumthing thinglagani haibanatte pongna form Manipur amasung Manipur gi mapanda chamaga kunhumdoi suba jananeta Irawat ki mapokubon thorom pangthok nakre Irawat munarak padagi government na lokshilaga palan tawba hore punna thoramasi pangthok minerasi Biren Senior reporter Sonia Soren Sangbamda journalist award piduna ikai khunaba utke Delhi dagi ngarang tholokiba Chief Minister ngasi amuk chatlagani October 2 da aroiba warusin ama puraklaba yari Uye Lan Pau Court sathariba case singi wild da lengak na khuthingi labra criminal case singi witness oiba officer singda warrant of arrest pidringai da law secretary gi ayaba longna bakhangalakle lamyan ba hijam Irawat ki chamag kunumdoi suba mapokumon thorom pangthok nakre miyam gi nahana khangadabani haiba Irawat ki wafam bot lebliba singna khangba changi Biren lamyan ba Irawat lamdamasi khakinatana malem pumagi lusingba amani Di Raja Naharol gi thogdang lamyan ba Irawat ki chamag kunumdoi suba mapokumon thorom paksana pangthokre Jananeta Irawat pu saithaduna palan thorom pangthoknaragasu mahaki ideology ngangna induna chatpa misingi watli Chief Minister Framework Agreement na Manipur miyam da mipaiba amasung akiba phawale Di Raja Sana leiba lamyan ba Irawat ki mafam da miyam na ikai khunaba utkre masoi pangthokpagi mahutta puna pangthok minerasi Chief Minister School Education ge Quality Index ta Manipur na makok oire hammunabagi lan October 2 da amukasu unaki gadawri Isel Express State Government na sinduna lamyan ba Irawat ki ningsing thorom pangthokre apun ba Manipur amagidamak lamyan ba Irawat ki wakalon thabak sing aikoina kudung insi Chief Minister drug kamari laina ba polam sing puthokpa thingna ba honerasi Governor Iraiba trafficking thingna ba khanongpok Asia ge intelligence share tongmina ba changi Governor Manipur amasung mapanda lamyan ba Irawat ki mapokuman pangthokre Irawat ki wakalon lusing ba sing na sian batai MU gi oja award pa lobada tongning ba ta tawre Aroibada maru paw mu kana pizari miyamna seasonable oirbo matung hundoklaba plastic season aduna kilometer yankai sangba lambi sem lagani haina
NSIDCL की डायरेक्टर सत्यव्रत साहू हाइक्रे मियाम अमदी कैथेल फमलिबा इमा इबेल सिंगना ख्वाइरमन कैथेल असिबो इसामकी चाकुमांग मकनी खलगा लुना नाना थंबियु हाइना माहुत मिनिस्टर टीआई श्याम कुमार ना तोखरे कांग्रेस के एमएलए खरा बीजेपी दा चोंगसिलक याना लैरे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ना फोंदोकिबदो युमफम याउदबा बीजेपी मनुंगी लाल कुपसिनबा होनबनी हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर ओइबो बिना हाइक्रे कक्चिंग खोंग मरी फांगबा KMC रोड मनाक्ता लैबा फिजियोथेरापी सेंटर अमदी ममांगदा बोम अमा पोखाइख्रे मियाम ना वाकन मिफम चथख्रे अमदे आसाम राइफल्स ना मियोय अमा फादुना पुखिबगी मायोक्ता मियाम होरक्तुना इम्फाल चुराचानपुर लंबी परिम थिख्रे ngasigoinadi matang asida manipuri paulushin jare paumiyeng tabiri ba mayam punamapu ASHAPRIYA amuka na khurumjare